Yomiano, Metia Mubiara, Mjidi said Mohoya pa. Miss Mehoye, Chedi Ampon, Nena Nanum Ada woman tea, Mehoya pa. Na, and there, me no be kaba kwasem, afa kom honan sana. Me no be ko akomwasem sono. Ebe se me no che bibia. O minen tanana ba kefa. Obeyoye. Emi abe man na ba kefa, me se asama yakoso a sebi enyado sebi abra yenuanum bi de video beto abontene na wo mo disrespect chiame na asama wo mo kan ye no emu onwonum pa me na ba kefa eba be kan asem obeye video bi na video no no metena se na se medwene ho a me jada menti video no na se bebia because abranti we atenia abranti we edi no ewum so mu nyina di atem domafo ni nyina di atem I know but abranti asem a want to sebia obie na no kan ye no in fact emu onwonum emu ya ni mu areho etina ba kefa so oba bontene I don't know menim adwuna ya na sebi mu bi no mo dwene na na ba kefa media menim se oyem kranze na edehye na so ma huru se mo no nya atwumbi wo mu a mo nya nwunu mo nso a mo nya hye I am not here to throw banters with anyone. I am not here to attack your individuality. Mini hasa. Na me pese na ba kefa se de oba bontene a. Okasa so obi anum de tete ofie. Na ofra de hifie nti unim ne oka bia no. Ese se ka ohunu asem na woka no hu ne sibire yie. Anya masem emrate ahe na bo ne din. Anya no ne me problem. Me problem a me wo e wo wasma be kan ne mu ne se. Want me an condemn me. Ade na abrantie ne begina bonte wo ye no. Ye wa ha. E na Mr. Nick Danso abiam. One ohene ba media. E na sa prince kuro ya me be kan ye. Ono nti anya Mr. Nick Danso abiam ti na be kasae. Na emum sa kwa no nti. Esan se na ne yo a na wo ye no on pa bia mu a chewda. E na bibieru wa na chese woni no ho. Ena sebi ohine be media oni asantifo bie ni ho no onum contact ye ena o mukasa aye se ye kwa kwesiesi asembi ena Mr. Nick Danso bi maso mo kan ye no ye ya santi amamre mu no se Mr. Nick Danso bi am ni mama mra onsa amamre ti so be ka se me ni ahemfo akase amiensa we ni mu nyina kasa it is a biggest insult so be ka se I mene nana tachima ahene nana do ma ahene asara obo otumfo din eye one of the most disrespect in the highest level na wo mu samede abufuo na kasa ye de na so manse ne kwasea manse na boa me se so woni mama mere na wanyina gya na mamera gire wo onko hwe menim se obetimi ahweme menim se wabobra eno so ntome me misuro sikani misuro mani esa ansa me bre ena medi enti me fama no wo nipa ena me meka nkontompo sem fa nkyerɛ ma me paduani nie enti me so mi nyam wo mfiri obi aho esa se no kranko a na meka na na ba kefa hwɛ ma me kasem kyerɛ anya se wonim kasase na obi awu dabi da na emom de atie ne se wo ye wade ana ofoforo nso ye na de berasa branti we begina bontene etimi kasa sementi se de fatia me ho na wo sie se wo nananom e magreti frasante memu na sede anyado nkronza hene nana bafo pem one ne ma me sapoma otufo o se etu ne yire ne sapoma ne ba ne bafo pem ama ne nwi opokuware
e make sure se bafo pem ye okay e wo ba bia wote ama ye kum nipa ko ho ntokwa ama santeman moja hie gu nkuraza asase so enipa free abusua wodo no nyina se ye bebo wo no maame ene sebi momma wo no mfiri kokofu ene wo no fi free mfie mane boaben ye bebo wo no nyina ho ban nti asantematu sa abom ho ban e ma nipa wu ye e wo saa kon ni mu no e bro 1000 nti na so ye say on the 3rd of April 1959 ya the baby abeto bron ha for region na motimi develop do the amasa region too much etienne obi soliti munua mu amofiri won mu bae no nentina enkamo ezasa modie say anya bia mo atum nsuro gudi aha achim na bakefa obi nya yunuru obi yeche moturo modwi enye menkancha wo se woni nyansa wo nyansafo na so wo ye moturo modwi number 1 na me wo nyina so nti ameka so ye moturo modwi so entokwa ye di atwiri wantwe ye ekobe ohunu se obi e fe ne mrante ehene ebetena bontene a oba ne ba eba doma ahene ba esan se doma ahene na timi betena bontene se ne wa wo kan no etimi bo Jonas wodi wotumfo atem Jonas otimi sabi asin kwasia jimi bema obema ne mema hokro otimi di atem me kachia me Young John David omutimi di atem me kachia me na se yi mrantie henko asa santini e wodi atem ginawa ni yi sa domafo wenum nyina wonum di atem every present day esen kwasia atoma ayaso ho asante matimi to no firi ne soro be ka ne mogre ohe ba kefa wuhunu ya na social media nyina na yeteso mese wo se wuhunu da se wo kodomafo platform ase Francis Ejay enra na me won platform ase se efre bibi se ayi FI biaso ahwan me hyase abranti watotofia ofreedom a the microphone dichia miatem efri ne so aka ne mogre e de basantefo so di asantefo matem ato yayase ye no fo ho adi atem ona na panfo na eguso anchere bia na me ko na me ko hunu odasani odi asantefo atem seriously na sabi chia me de enso bo a ose bo mama bati na yiso wan na ehunu no eti Mr. Nekranso abiam ohunu mama ba enkrofo omudi atem 24/7 omu freedom a nana do ma hene edi ne si ne kwan edi senya wonu ne ta wonu ma chi so wonu nya sa edi ne si ne kwan sana do ma hene be ka che ne nkora ne se mo bi biala mfa na no ntia sabi de me agima badum hye na se eso nana kefa em se we de unhuni efiri bre ya ohiriba media ebetena tachima no na sa prince we na kasebia nkoyie na introduction was wrong esa so timi mo ohini bia din ni kan enya chiame afen so timi kan sen kranza etachima hene ena ne nana no wonum abakosembe mua animu nam de bekasaye na de mama de bo mesadanso abiam din se obo a tachima hene din no obo do ma hene din ansa no bebo otumfo din ahene fa na sabie nya do yesi atumpan so ayante ukote bi we hu hene na ye ya sante amamre mu no otumfo no kasa ye mejira bonten kasa mi no otumfo akasa ye kasa mi no otumfo ni tufo hena kasa sama hena kasa ne mawere hena kasa mi no otumfo dwato ahena kasa mi do otumfo sana hene sala beson ade a conversation ni gira so ti so be gira bonten na be kase woni otumfo akasa na ahemfo miensa kase wonyina omonya ahemfo miensa kase onum bie ne ho omutipa ne otumfo
Onum bia no home position otumfo yepe. Onum bia no ho a sabi. Won bibia ene otumfo yepe. Ene ne mambe quality. Sa impression no. Modi bedi matem to me ho se. Afi kura de. Me na dupuwa nana. Me na tifa nana. Me mbo aponsim nana. Me ntim jakari nana. Me nya santini. What me be mo no kind internet so. Me santini bi potiseme because me nananom na tichire denchira. Na mu bebere mo nananom firi adanse. Mu bebere nananom firi babi o mu firi. Ye nyina ye nipa baakofo. Na me pesa me ka kire nana ba Keifa se. Sabrantie na de na obeye ye no. Nana ba Keifa. Na wo kasa nyina no. Na me kasa obeka se. Isa so kan se. Wakasa ama otumfo ayese sebi enyado ebia mantini yi efom wade fo ano twitwiri fom fo ano etwitwiri fom minim se ye record na wo record ye na so odeshi ene obi onu mamamla ne amane sebi ye wura te se otumfo oboni dia ye mfa ne matanta akora e mata dimbo no ebi ososo wo kasa no wo ka bi we say user what say Domahine is not under Otumfo. Or you under Otumfo. When the catcher said Domahine is not under Otumfo. When the church was Anquasasamon. Assassin autism is part of Asante Kingdom. So any more. Ko Nekobu Sawahin bold. Sanana. Jama Assassi autism. And you're 240 and answer any day. And who name here? But you critical, you see your stand in courts. Na Adia Bakwa or Hiba Keifa Kaya me. I was so disappointed in you. Abranti ya babontene. Wose prince no. Na bra won mo konkuranza. Na nkrofo bete to bo e de bo VIP basisim. Na apolisifo ba ye no beche sa prince no. Na mranti hina kofa sa video no. Na ode abeto ho se ya che prince. Na ya santifo nim se. Se ya fi se ye kwama santiman. Na ye nim se ono mranti ahe ne kwa masanteman ti nipa bebre sori a onu mufuru no ti enipa bebre ahye video amana kobara na no na mranti ahe ne beka ye no e ma san krofo ono prince no every media wo ko ha o kirechirem media papa bai o kirechirem ene ma sa branti no etim beka ne o ka ye no na me fi so be condemn ne o ka ye no na me fi so be ka chen se kasa no ka ye no nyamie ne nukurani sabi asam na abanas nyo broni trabe ne kentampo beto katisi se onu ko fa ba enye onu mum ene ye de bedi wo mo ne mum bedi otumfo atem Ohiba Keifa medi ho yawo me pa wasempa because of nyansenti be medi ho ya papa na prince ya kana sem rantie hene ko fa video. When was the last time woju otumfo and I woja chiame atem didi kira me video ne maaye no no woja otumfo atem didi samranti ahe ne kura ko fa le video ana ma obi beka kasabone a abra video ne maaye no na sa prince no afa no enkranza ayifa say tachimai ogoro no na woja chiame atem didi ana domafo 24/7 olmu tumuda full-time job and omo ye o TikTok iso 24/7 obekona mama ba so obekona brother daughter so na omu cruise obekona odasani aso obekona India ma aso obekona Francis eje aso obekona a friend say asanto anu so aso obekona other people aso omu nyina kichia me atam left and right sesen kwase agimi e de aboa timi fa aboa e de toto Sebi hwena no do amoya asante hima Nana ba Keifa emu ne wo he ne wa ba bontia be condemn da na se yi di pa we nyina be 100 gina ho na da bia won be di otumfo atem na se mrantie hene nko abedi o matem baka ne ne se condemn ne na wo se ka condemn asem na branch ne ka wonim the velocity of it wonim dia de baba ana wo ka se yija ne trasa sasantifo hu ade ne yankasa eboyi hu emeye mu hye eni ti ne yankasa no
Ema ye mu hye so be ye ne mente se na hu sasantefo mi o ma no na o man kasa ka hu se etun chada mo ahefo no gu podum ho nanu a ye wura kɔ ono ana saase so no akwaye na yire yi sebi anya do sebi abrawo krofo timi toto bo abo VIP basim na menim sesebi mpanimfo ne yakwase omu huni be paasa no yenya mpanimfo afiri ekura efe no tachiman ye omo ye trankonwafo be so life ni media fo kasai eka so pamu hu fo ato ne bema eso se santifo ade krofo ne ade kurasefo ani asante man mu nipa biala atitu ne aminti be na sori yi na no se onum ne odi bere ana omo ye jase omo ye chidom wo omo nkuro no omo nkurase hwan na sori yi na no obie no sori yi na no esanse asantefo ye nkrofobia onu ya sumbiefo onu sa semwoi because so sesie be ya sankase etimamen so but I think say djuru bre was nananom so wo pusu nunu a na atene kankan se to de bi ne ye be ye honhon ne ye be ke anu atomu a ya nhye ye enfofo be da ne kwaye na asasma brante kan ye na nefa na menim sese bi minia no na bi ka asem no ye moja koro na bi ka sese bi ya bo ekọ anyina baakum na so ka se brante ye hene e na santifo ne bi di nachi e na omukodi di atema na be how many domafo ani tachimafo na eni asantifo atem daily since ya mukacha asantifo bi so onu mi o ma no ye bia mi o ma no up to date yo mon kasaye yes so how long na sa mrante ye hene omi ana no ano nka woni di obi atem how long for so many months but yes sabre ni munua na wonua no mu di atem no so life di atem di asantemayatem di ahemfo atem di ahematem di atiami atem ada na mo hu amekondeme na se o pache se do mafo bi ni mo ne tachi mafo bi atem di omudi every day omuntum nyese omutum every day ye nyina so ne o social media iso ti so pa ye se wo huni be obehunu emrante ye hene de no aka se no nti na omusu di otumfo atem I am very disappointed in you na ka me pese obo emrante ye hene di no obo obi foforo bi ka ho so begina be sese agema bedu kwasea ne jimi na pese obo ne pa foforo bi ka ho so won pa kro be sese agema bedu anatachi ma hene wate wo ba bi da sasantini bia peja stachima hene beto anatachi ma hema beto odi na tem se oye kwasea mpanyin wa jimi dodo na me pese o kase wate bi pen na me pese o ka just wate bi pen want to me anka beto say because of say ye free say obi kuma santimai ti ekodi na chi to nipa kwa no koya no na me pache wo eti san krofo mpanifo mu je o pache so omu ni brain omu ni atwene they have lost their respect anase obi na she onum kutupa mo yes anema no tachi my prince ye oto ogoro yi san sebi na mara ni ye oto yi nyamye no nukurani eturo bi ko tachi ma himfie na woto amane ti mpanifo onum ni na na ba kefa mpanifo na onum tachi man onu se ye mu bi ye betena bontene afa tachi ma hene ene na hima akasamboni bi afa no da anaka mususem bi kura afa no da anadi no atem the every present day ogoro timi de na kwakudua na baye kromfo na bawia good okawani mu nyina watachi man empanifo biala en sorry said o me press conference me press conference en kan chere tachi ma ogoro se abranche ade na wo ye ni jai na ye si ha sebia nya do sebia brawo tachi ma hene ni nua panyin ene otumfo ene de muhuni akwa wetimi begina ho eka asem wo ya okaye asem osabi emu oye ni mu onyono instead of you so obeba anye bia otumfo se tu ene otumfo pokware ene ama onye kuro teso na ba ka ifa wo mo nenne wo mo onye baby ene asante de hia do mo kwa akon
Broma so kon 1723 ena onya baby friend kuro eno na ma onya baby friend kuro asantefo afira busu awudo ma kokonta antokwa no na bi totoye na bi wuye na wonje omuyire makunafo won mo mam wisia won mabusia mo anyanka ena amenne wonya kuro teso enti wanya sante aya na so bi yekotokwa hena de na wontimi nka bia na ofi say who you cannot be trusted. Your loyalty has been divided. Me I want to break. Dan say, as a takra wujim. Asema beka woka kwesi die. Me hu fi video no. Na mum. Wo short video na me hu ye no. Say na woka ye kwesi ye. Na ba kefa. Ewi ase wo hu. E wo me. Ene e wo ye. Ense. Na najima bedu. Timi babon tene. Beke kansamunu bebre de tie otumfo da be na hunu so otumfo wo se tunyam kese wakasam boni bi da e de ache nipa da sani bi ana wodedi nipa da sani bi atam ana wa respond to antwato so bebre ba ga na fo nyare to so da be na hunu se obi mpo interview ne da na wo yi ne ho ano da ne kamafo ne sikadwa ne kamafo ne nanam samafo ne kamafo ene asafo awrade oto osoro muso ebre pemu munyina mo sabe kama kwatwia se ne munyimo sitie munyina la mubebire sichechiri ade esi enim na naji mabere tim betra bonti kanfo twini Jonas na odi otumfo atem e kanfo David na odi otumfo atem e kanfo Young John na odi otumfo atem e kanfo Frema na odi asantema yatem enkrofo ati internet iso yi mese de osi won hunu won mo o me kan kire me da bay ena domafo ene nkrofo efe sa wogoro no achekra na watwe odi atam ekotena old burger ne chane fi no ba ma tietietie se misisi no kotena chane ne so edi asantefo atam e kan sama kase ade chekra me da bay ena hu se sebia nyaado sebia brawo yen pese ke betredinti sa kwa ne kasa fi ni kwa na bese besoso na hwe kasa ya bia abrantie kasa ye shekasa ya kasa emu ya ne mu onwunum ne mu ti se moko oni pebe ti se onu gina huyi na de ebesi anya sevi esanse se ya kacha mu se bebu ye ni egusa de we so na ni esasa bonsam onfenye tampiko de ebesi anya sevi esanse adoso dodo yaya santefo ne pasum bie eto bia efa na de boni bia ene odidie obi afa na hoto a ene ode to ye ho ono abrantie bi de se Diago de Costa ni pefi ni pafun ni pakankan ya na si owo no amobra ama no ono ababi papa ni abrabo papa am wontimi anya sabi debrie papa wo wiase ti be so ne camera na watamutumfo na woton hu left and right mo hemfo sabi nyado egugu ho abisini aye omuhuma buja wonom ebetamutumfo brantie bi di dani sa se dazio so ti bi di santefo no atamchi ame no odi na tem na ganafo mamunya mo se mu huni mo hunu say ya mo na mo comment wase ye hono mo se Ghana a peaceful country Ghana a peaceful country Ghana a peaceful country o pesa otra peace nim peace no pesa otenem me nyi se Ghana o pesa mo continue peace no I doubt some pesa mo tena sa peace e me se mo hunu wo da na kan kwasa sama wo ye no ka mo jai sama hunu ade e fa no wo da akon yesi wo man so apemfo emerwane nkokora emofra ene wo mo disability anifrafo ne abafanfo ene sabi won mo yare da yare sabia won mo di treatment operating room uhunu woda sama hunu woda kan se huna mo di asantefo from centuries from ages to age and neno
amoja de moye no na sa kwa we asmo kan ye de se santini bia be ja maka ebinum wo ha ye nya amenka so okọ otu a okọ ba bi ofa aluprine ene bra ko so fa say yampese ani be hye so ba bia ai ana sa etre wo peten takram trabu ye medonya meka me maame ya panyini sebia nya ro sebia bra meka da wo wuye ma me suru muteme na meka me papa ko fufusu adaka se tra wo mpata takram yi say wabo musuo na se kemeti medi watembi na so bibinti mpese me de man no kura bi ko mfata me didi atem wo sa brante na begina ka asase no mfata me didi atem wo se man fo anto mechi isase wo mfata isase wo bodua no me wo no wa wonto ataso wa wonto ataso nya hoto da na meta no ye gina na mu e de mawo se ye nananom tumi a ye de chichiri ye nkonwa chichiri ye nsa ase tiase na tachi mampanifo ho na so ono mti ne mo ye ne dia ono mti omo so sonson na ono mti omo ne mu bi dinkita ho omo nim ne mo ye ena na sabia nya do sabia brawo obi nton sam fen enhira ne busuefo da na sadie tebia tumi eni suwonsuwa ye wo on man kasansa ate so enya dansefo eni tenyinafo ema kotoko hene ene wo mo edie ne siye edie ne si se dumase amentum panda asantini ayewdai adan na munyina motuma ne die se otumfo se etu so na so biem be bi yakwa esa asa de bore ye hira no osefo ontime se no da o meka mebro so wo se de otumfo ayama agima abedu ene tatima hene abeka he na moya na ye damu na se eya adwene no na moja no anyunyunu ena anya dwuma bio ekwan abeso na sebi wodi ade efre no ayi efre ne sei sa enamu yi de ya na edi enwrafo eyeye omudidi ayi me wra finidin Saketa boys nkitenkiti utimi fa na wode beto dolphin ho Sam okro mu nyune kese na wode na beto dolphin ya odensium the king of the sea dolphin utimi ko fa boa ye fa no macrofish keta boys wo fa keta boys efo mienu sa wode won ko to dolphin densu ani bonsufo so emise mo ni su birimo bibi na yayem si ya no ene adidi atem ene adi ekese a enko bi nimo kankofo ewiase krofo no mutiti omukurum ko mu nimo ya no ene adi krem supremacy sane mo yeyi a enka sabi enya ado sabi abrawo ka sabio ka ewiase amama anyina ka yehunu mu bi no mo nyina so nim se mo sha santema na se twumu ta ne betene yepe su muni titi ho wo hye kotoko hena se na won na ehia mo eso o sanse wo hu se adwene fini adwene bone e wo mutiri mu a ekura mo no o ma mo ben no a mbetimi kura di ne bone enti wo hia mo na mo no so nche ensesare hia no wo hia wo nipa no na mo mutimi kremu asase se wo dia amamre mutimi kremu ani supremacy court yesesa mo memma na mo si ampa de amode to abontene no Ghana mamela di mu ho adanse a mo court ye beba you don't have a focal na wo sabi anya do sabi abrawo why na ehunu onipa on person obeka no kre onipa one person obesuro nyame ene ehunu edidi atam ne ahoto ya domafo yi ene sa tachima nkrofo yi wifo yi ne asansafo ya mobra bia
asansa fo asabi anya abesabi abraw ye tram fikyire ne no wi ne wi asabi ya to banku atonsa didi ye ho ne ye bie asansa fo akrono ene de agapade abetena ho abeto amande kasa twitwe ne didi atemu akere kotoko hene na aka se yebeja ma aka munye ne moye obie ne obesim bibia munyine mo ho na brane soa ana bonra so eti munyine mo ho obie ne ho obeso so obia mewe prawo ndidi watem obie ne ho se wo hu se wiase enipa enka na kro wiase nti Ghana fo ni nyina hu me so obekọ obi comment ase obo ode na de ato keke obekọ comment ai this one they say Kumasi for Nkrase for this one be Asante people Nkrase for Asante for obi timi ko fa video bi na se frade na si won kran na ema bi wo no fufu na brantie bia be postu di ato ho se asem wo esi Kumasi Asante region ye nsu ayiri na Asante region fa bay na nsu ayiri ye konkrofo dem emetra ho Asante region fa bay na emayi wo fufuo na om de Nkrasem na om na eye he Ghana fo mamunya se mu hu de yakoso asa akora bi o fe na mama tek woro akora no ne politics a woye na so akora ni thousand kroboni akona ma observe akora na for 7 months ni wonu be bie na no obi na abe comment e o meripon pakro no ai now mo asantefo anya kwasi na kwasi da no kra se yen krafo e festival na mpomu festival akwasi da yen krafo festival chese wotani kwasi asem jimi semsa uko heswa ni parfum tantantanta bio ni parfum tantantanta ababa wa odware bo pada no abo lipstick red roboni akola na se santini fano send your dear Santa Fortem left and right, no be di crop of water. Ubenya crop of form of mababontere. I be can some at the achas and for. Oh, you say, oh, one to go as a comment, as will be unconscious or nyai. What be a new catch and say, hey, Rabba, Jaja Oyeno, Namako come a crop of four. Hey, a Santa for ya bremo. And ye was of four. Ye mood the classes. Yemu elders, yemu evangelist for, yemu prophet for, yina ye near be so. Ya bramo, we would defend our own. Shall what you would tiny better ye pay? Asante doors of cinema bibli. Much more time, and what time? Echo ye a pam, some betty asantia, muntimia sante. Onya minimi ya kume mtiwani ya bro. Woni mo do ene ye no kuradi enti wanye ya bro adia ne yayemu boni bei ana kotoko hene waye etia mo Ghana fo adia ne wayemu adia pa na wayemu a atennie abara wo hunu se santini bia kofa ifi ga chiefs ibi se wofa labadi nungwa anazo wofa teshi wofa pram ana wofa efene say osu wonum chief omparamon chief so hobi abedi natem obi anya bi da still enknafo eba be fa wotumfo abeto on platform so afa santefo ato on platform so ediatem ha chale munya very careful me beso obi kire me baby kro hu sasante ni bi akofa wo hene bi epecha abeto ho se yesrem se ye ene central region se hene fa wakofa obi se wo hene weyi wo ye ha o hene apart from agima bedun se munu mun kire me bi be fritete e be defend hu emamo ni nyi bebere wo yeso yese wo tanfo ema woni nyi me ho samehwi asese de ya mesa amasore asante ti sumu sade ya yei ya twene ya komemu ene han moya dai ebedi muso nkonim moya dai ebedi muso moya dai ebe superior isanse ye tiri no ya komemu enim bedi akon
ne bedi mo so for lever na sabia nya do sabia brawo mpanifo te ho na branti yi tachimai ekrodua no gina oni baby o tachimai ena otimi bi na no eka asam ya asem bone asem fin ente said to ho tachimai mo mpanifo I don't take some mpanifo because enya mpanifo mo on betena bontin ebe ka asan anopa mo hufo aton bema na de prince ye mpanyin na yera na samo support wonum I see and nananum for information ebe retaliate izan se me kwa bontin da bia na obi bomia da kro me maame obebo me se me ni pa kronkoku bi eti by this time dey asante so hunu tachima here o hunu tachima hima o hunu tachima kuntiri obi a be fam bi na do obi a pa bia so obeka na de so o be ma no na o de abeboso na mo hwe yi isa se beto biribi aisa mo kofa nof ko pie kofa bokina ebe pie be fa Africos asan ma bisinkran Samuel Sheya nya mo ye no mo bra santifo kru mo sheye I am just warning you mo sheye because do not underestimate the power and the anger of a woman. Do not underestimate the extreme a woman could go, the limit they could go. Do not underestimate the tears, the anger of a lioness. You should not underestimate and dull it. Monshe because they are more yeno et siakoma. They are more yeno. It will bring nothing else to say. A big collapse entire the account kingdom. You should be very careful. I didn't know ye preaching for unity. I didn't know ye preaching for oneness. I didn't know ye preaching for togetherness. And yes, so you people are standing everywhere, insulting, attacking, throwing, lambasting, a lot of nuisance. At the massantifo, titsru, ayo tunfo. The said of my new way could have found a mobufu. Ajima bedu we. Moon so be can once more. Mubufu way. Way do my hine. Way Ajima bedu. Ajima bedu. Ya doma and would diso. Ono klekanas mubufu. Na sebi nyado. Mo amoteche no. Mumra monim. Ni hu samokamu. Samunya kawasa mumra monim. Here we comes. No duma sebusia penina sorry. Hi, and then Fankusia, and then it's what you say. And the crowby so was your penny sorry, and now to man or to money, nothing, or to must memoir sorry, no corusum and memoir sorry, not crack. Penina munimunyansa. And penny for was somewhat jenny. Now what do you know? Ebina mode a gugu samun crudimono. Nadiatina ye Ghana. I didn't in your constitution. I didn't in your police. I didn't in your soldier. I didn't in your courts. Now what are ye? First circuit court, your high court, your appeal court, and you also I didn't in your son menina. I didn't in your ministry. Ye have shed near muscle, I didn't ya. So full so problems. Officer BB obi encoach ade anya one dia. Obi demand obi show so obi ye ne maybe emfata aye court na ade ne kro esa se munim se muni case na mudi bia kopen edi dwura bro kire nyina na mudi nkukuo na ya kire mo se abunu east ahafo ne nyina yotumfo ne dia awu se mo de stabi ni papis na mpese ye bro dia me dia me ya batan me parent akwa but mpese o de hye wadwum se adwena wo dia hye wo wutiri mu no afisa wo kokudwuro no ana officer wo dia what prepare ho na wonya asantefo a that confidence na wonya no
Do not let that confidence deceive you. Do not let that confidence deceive you. Because that confidence can only bring damages, distractions, death, and near man fata and the beba. Sa confidence na motiti social media so amunya it will never yield any good fruit. Fruit of the beba aye near man afidi obeka se mihunu yanka. Na so catch. Mo near man na moti social media so na moye no. That confidence na mo grow. That kind of strength and the horns you are built for one kasa sense of him no. Be careful because by reality obeka se mihunu yanka. Obeka sa adan no is always at last. Obeka se futu on sakre ni pa just nche. Sa confidence no, you need to refrain from that attitude. Attitude of attacking His Imperial Royal Majesty. Or 242. Attitude of attacking Asante people. Attitude of saying every sort of news and nonsense stuff about Asante people. Ubi say one day we can say enough is enough. It's not a chimay. And pen for because so pamu who for to the bear. On one bu nipe. And yaman and bumano. Enti munshe yi. Na the way mo pursue Asante for. There will be a time Asante will wake up one day and say enough of this nonsense. Enough is enough. They will confront you with anything they could lay their hands on. Otherwise, you should stop attacking Otumfuo. You should stop attacking Menchia and Asante people because yai yemfamu ho. Ofi say asasi a wote no Otumfuo claim ownership. Otumfuo nyane dia no claim ownership. Supreme Court and you Otumfuo dia. One more year you Supreme Court or mo nyi wo mo pay wo Menchia. Supreme Court Otumfuo nyon na ma orders ho. Supreme Court Otumfuo nyon na appointed justices no. If you think it's say Otumfuo is lying, Otumfuo is blagging, take Otumfuo to court. Said the Tachimahini ye bi odin kuku. Ye catch and say Tachimahini. Assassin no di Ochumutai e Otumfuo dia. Wo kwa broche na asama wo yingrandi na. Eti mo pa mo so ne mo fanko you America na mo ko sama Otumfuo America. Ebia na Ghana system no justice system ne die. Say the madwin ye mo. Ebia Otumfuo betimi atok Ghana justice system ni nyina. Judges for ni nyina ebia mo so Otumfuo. Just for ni nyina ebia media mo Otumfuo nti mo fanko outside Ghana. Na mo fam case nkoto ho. Say the mo gigi sika. Say mo no beto ntuo no. Etu otu. Brother and sister, Muntu na mosu muton, Muntu. Nesu Ghana Interior Ministry. Me as a woman, eti me forward this Sanyama winina di mawu police penini. And I asa aponcho, the open no. Edi asa na kan say mubeye a further arrest. Ebi afena be arrested no. Na nyame ya do ma china. Mesafa telephone. Na papa, my friend. Now for the cordia, I will ask you, say, all the evidence I'm the bra warno and here I could see. And there abaya wabe on Charlie. TM pese, yedi yedum yabijana. Now so a soldier for Interior Ministries, the cost of social media, a bare reality. And you better say kind of kuma Asante for na febiabo ni tirim and na poison Asante for na one I have forward all this evidence. Their images are on the screen. All my images in your skin so. I am seeking. Sir, nyame ya domwa. Police penina waba. I will search every limit I was me call na minya contact no. I will do it. Ebia ho de ubetie. I will forward those videos to you. Nasa prince in some course was our prince. I will personally file a case against that prince in Sakwano. It's say they are using a dear or minor a what constitution must say. And maybe a macquansa when the pebiara bejna bontain. A D. A him for them. A man penny for them. On my ye.
And it is someone who is dear. Ebianamuni. Until I'll forward them and the cases of insult and other thing. Ebium dia brem. Because yemu bebreti ha. Obie no yo strabofo. Na so yemu wo ha, yemu bi wo ha yetete ye. Ya ma menum ye nyansafo. Ya papa no ye nyansafo. And then the dance so asantefo ntem. Sansantefo betena bontene edidi atem said the domafo and the one ko and ko for a good social media so ye. We are not brought like that. Oh na no se say fra say Chua 61 Usufri wenchi sister so one ka one to one me minimo I will show you a lesson. Me personally me handle na obenu ho sa wo do ho be frafra sa asebui also no mo catch us wanchi for the omo for mo me frafra wanchi have no issue at all with Asante Kingdom. Wanchi na what and wo ma setena wanchi ne bruni bibia ye so so ye wanchi ni o ye bruni a that is over to them. Nobody fucking care. Na so send you on more that's in the platform so mo catch us say wanchi for the omo be so mo do omo be join this antemfu no sister so one the first wanchi ni so fi domaso a you wanim what do okotete na de wanchi for di na be kro na ka won sam na okeka bi sister I will personally handle you me do nyame ye mi no ma me handle buta me na me catch out and na me koto unua mu bia en krata akromu ni bi me am tiwoi I save them. And three of them useless things. I will patch in krata. Huh? What is social media so? And some phone mudi, emu be your conscience. Some shamone ye, and I'm shame subine. Said doma for kebi a chimwako. Ama baba wan watching a ye. Na so me wo see me time obia and na me hospital appointment me cancel no na me wo x-ray na wo say me sakotwa canal scan 10 o'clock e wo me so sesie me nam so yi mu me cancel no me betina ha ya no mo frɛ me say adenti na mama appointment and ye to ahye dade akɔhye da foforo na hu hia se me ba be bo obi ada pa wo internet so I will never do that over my dead body. Na so munsa muna mudie no munye very careful because munye memma ne mansere obia na wo sister say twist se one no hwa so tena oba bi di unkui enya sa me I will personally handle you me handle wa ma ahwe unhu awia me say I will personally handle you so one ka wa no antum wanchifo omunkom kwase asem no ho eya doma ena sumafo binom enenne sa ogoro no ne wifo asoro watatima ho no mo yom kwasesem so do ho be fra be chire so logo yeje because wanchifo omo kan kwasesem wi ho etimi nuanom de ameka nyina ne se unua ba mebu afu me wura ho na base ya ho na wan take a little bit of measures na wan stabilize what kind of temper na one na afi who extending to people they shouldn't be even involved now extending now we ya we beto ani no damages ya na hu hia se onipa wo yes damages no hwewa mama handle ya handle bia o sa kwa na obegina okasa ase be man I tell you say metima handle no within 24 hours Met me handle sakwa within 24 hours. But here it comes. You need to have conscience. There's something called conscience. And that has always been my problem because me yet too much. I've got a very good heart. At the end of the padasani, ubufo winti minye. You can do it. But at long last, ube regret it. Obe regret sa attitude, you know, sa any sa action, you know. Tina debia, I do my things according to the legal law. Eti misuwe, ube hu meti abrochire ha, mini Ghana. Me incriminati, me uncle fast seven fan komobia. Ya,
na me frɛ me hyehyɛ number to bia me internet so a na ma hyehyɛ department bi number na ma contact wo mo eto no bia o contact wo mo a obi wo ne kasakra na opesika ansa no the right number amount esumitimi eto me boase at the respect ni obuo kasa any said be so obu also 5 million obu so the number na amount said the be obetimi I report to Crofobia. I see I'm observing some Crofon online. And yes, some of the tribal war beba. And yes, some of the tribal war beba. Share, minianum. I dear no more yeno. And you're very dangerous. And you depend on a general papa. You depend on it said the papa. Will you on my yesterday about one you know? Bebrena so root. The same offensive quantity so I ever see for your friend say, your friend say, baby, I toast way. I come a dine. Nama come a dine. You're not in that you. Acha, this one no nonsense. Honest, Aquawi, a crow president. What could be when the pebia only me or some mamma Quasian Necon? So, what was your for at Kumasi? What you done us? Any baby, what was your forte? Unyamote. What's that? Ne? One way mereba. And now, young John. Onyan and Cratano. What beba ganan was slow. And you've been in Kumanchi. As I said, the penny not getting your pet, and the South Africa and Okoye. Near Muye. Still na confidence na about Muno. Dako a betiako. I will phone in Quasia some multimedia and so amoyeno. Any petrimo sum etia munum hu yie abrochire na emu bitie Ghana na emu bitie ye nyina ye hiesie ho baby bibre eti munsusu nto nipa ho na munsusu enko so pains emma nipa binom enye nipa nyina na de bone che enye nipa nyina na omutimu ya dwene pa enye nipa nyina na ye nipa papa me catch us obi o ye ne bone on fa nche wo da ye nkrofo bi wo ha krofo makamato ho but the dear something hinatem. We are the omo fanchamo. What you mutane betini yepe, a brand nelson ye. So we are very careful. Now, Sakwawe will handle ye say Ghana. What a Ghana ho? A yenye nanye. So ni pabe yo humusu boni. Na be yo husebi. Oni pa yin pa boni 40 nipem. Na nyaza anka uye ni pabe. Tachimai. Tachimana ate. Also be fair lupri. That's sabi. Despite the to or the car back or drive it. Despite. Is that always a car dear makura gua. Debia na bet me a fair lupri. Adia bia na he. Obien one and what dear son a contu. O boa. Kumasi wa anso na wonam. Kumasi wa and a wonam. Mesa wa na mu bebiri nam. Ono sa akwa na efe no Pedro no so onim so de ne ho asi ye ho yenim nipa wo ye Pedro yenim ye nya obi bia wo kwasem panyini sa wo kuma so na wo obi bia te ho na wo no wonni no nkugu saka no nya no nte akwati mi ti otum fotema to no ho na tro so de ofane kwa atro ne distortions ofane kwa na bobra wei wuni tiri baby wuni ebi nam ne baby no baby nan baby na akoka no won ko magima bedu na wan ena de atuchi ate en wan de ba nya agima bedu na de bae huh who is Asante and I says we can interested there's no Asante is a panamochi and Asante wan de bae why na de bae huh Asante wa responded that what do you be at Morgana Hoda? Asante ye throw shade da mo bi da. Asante ye snob obi da. Asante ye look up, I shall be say da. Asante hine, wo munachi obi da. E dia bone no ayem. E dia bone na ye wo tu fo aye Ghana fo. Ana e dia nti na moni bere no. E dia nti na moni bere no. E dia na mo pefi no ho. Wadi mo die be na wadi. Asante ne se bono Ebun East ahafo ne dia. Wo se wo ye oman hini bi e wodoma. Wo ye ohini bi wotachimai. Wo se wo de won tiase. Ghana Supreme Court ni otumfo de yawo.
Ghana Supreme Court justices ni otumfo ne twa moka anya manhia na omote adai ana won fan court officer won trust Ghana system isa say bia na otumfo ato Ghana judges nyina even president na ko ntimi ko otumfo asem yate mumpagya monkase Ghana mo fan ko America yes international law foreign affairs it will betimi dia ko mo fan ko ho Kenya epagya ne de e de besen ko affairs America eko wini wo mu case wo ho mo mesen fan ko ho se otumfo o se bro ye ne dia ebru isi ye ne dia eti sesi a ye wonya ne dia ye kraten ya dance die ni se eye 1935 na bro fo de ye beka ho na bro ni no so oba ye no ono so obeto yi say even before kra ebe konka Asante se ye fence 1874 no Asante hanyi na ya Asante kingdom eni ti unu ni bedi mu asem obi enu wo no wo ntokwa e ma bi wo ho na ma bi konka no obi konka wa you have no way so be ka se wo do ho e bi nsi wiase da unim the law of ring unu obi boxing na wo boa oje wo title until say what very much a defender who want your title back you can never ever claim the title back no way it mumubino you are just funny sere e did attempt I and a bronche a association a cool it have nothing to do with the land or the people the royals have nothing to do with them ayamo internet foku money a fan say mo rebel leader na najima bedu ena motimuku sanity. Let me tell you the final thing. She mamu nye mu adwene da sasantefo yente yawo ye nipa ni bi yete yawo yesu esanse mimi timi nkofa ya na mefa ya na beto ha na me be kamfo no me wish na happy birthday me be wish I just love him me hu na no mani age me timi kofa ai ya na biwa na se ya me omu bia e meto ho me timi kofa achimobu akwa hene e fa ne meto ho me timi fa dwabe hene e fa ne beto me timi fa manpo hene me timi fa obia me timi fa to ase hene me timi fa fija ase hene me timi fa joso hene me timi fa dwapa kurom hene me timi fa ogwai hene ya me timi fa mankasimu hene me timi fa hene bia na fanyinam se me kofa yana as an overlord adina beto ho se me didi no atam na me kofa to go sere na me ne bato ho ana empo me fa to go fede se me bedidi na atam Asante ni be na yesa de bida se me kofa me ko hanta kofa on ma hemfo bi na makọ ayafa ne senzema na kofa me satini bi no betima asa de no betimo de enyi ya hemfo ama hene kura na mofa wo mu enya brempon na mofa wo mu enya de kurofo na mofa wo mu mutimi sa anwa kofa ye overlord na masafa yi nyina Asante me nyina ohima na kodi yadom obi atena ne kasada Ghana fo motuna na kodi yadom ano ne kasada watena ne kasada ewo hene mu Ghana mo niema mo ye no sabi Asante no kabi ana Asante abanyina akase ai ene ye de asema atome so ena benkan wakabi da ense mo de atuni so nyina oyi na no da ana wobie na no kra no BBC fo kra ba yesi am on interview ede na yayemu ntimu kase ede ente yawo muja mohemfo ho na obi se ofiri osu na wajja gama nche ho obi se ofiri teshi na wajja teshi hene ho ofiri ngwa na wajja ngwa hene ho ofiri labadi na wajja labadi hene ho ofiri pram na wajja ho hene ho na wonno abefa wonfa even wonfa ye ya brempofo no anu wo mo ahemfo ne yepe no wotimi tra na watra ma hene na wokọ na wafo otumfo ede ebone na Asantefo yayem yente ya wo ho yete ya wo
yesu ye di ya opa we mu na ya odi edi na be resource ne wo hene wa bua ho asem siesi ye ti peaceful country mu dia ne ye paso bie ne ye pese se ne ye mayitie ya emane ye twa enwo achie nyina me to take over ne koso ye mpese bi beto ye ne ye mpese traba wo bia so beba am ye di emia se de si wonder no a se ne o respect wo hene no sala na respect obi hene what respect obi hene me mo ne din ana mon kan che ma hemfo se o mon pese ye beba bobo o mu dia eti se ahimfo bi e babontene be distort abakosem. Number 1 is Nanaji Mabedu. Number 2 Suma Hene. Number 3 Sunyai Konte Hene. Number 4 Odumasi Abusia Penyini. Then tell them to refrain from distorting history. Because history for Akan people is our power. A lineage. It's something that we precious. We treasure it so much. Say a be a quine. So be distorted. You have to tell your historians. Ajimamu for lying and distorting history. Because we will not permit them. Achimabu akwahene metina ho emeka history bia. Obi enu ho a obeka se achimabu akwahene na no for the penyini ahade because onim na bakosem. Onim baby na nanum firi baaye. Onim baby na nanum tene etena yete. Kotoku otera bedwo mo kan na bakosem no onso bi baaye. Ebeka se nana frimpo amanso wasma ka identisa esanse eye well known. Eye well known. It is something woko denchra the same thing ye kan. Woko bojise anwa ata na oka. Woko tafo asa na oka. Woko sie ni pon asa na oka. Woko efre say kotoku asa na oka. Woko achimodan asa na oka. Esase ye nyina we have one migration. Eti wo asajanani na one migration efesum ya santemaso na mo ko twifo ye mamon say abakosam ne da in your favor to suit your agenda and your supremacy mind. You will not allow it. It's as yes ye nyini ya wo ne ye me besua ama o mahunu o mabobre ehunu o mamane ehun kwankoro anananom ni ho a enchirima betimi asi anan na omo so ato aso. It's as e mu bi egu internet isu yi echira ne daachi bi ebi be ya hemfo ebi be ya hemafo ebi be ya chiame ebi be ye jase ebi be twidom bonkum nifa kontre ebi be mawere ebi be ya champem ebi be ya ayefa nse dukurase ebi be ya adikuro ebi be niema bebere abrempon. So we need to preserve the continuation of our forefathers. We don't need any new one. New one biela new one because I atro ade na afi na eba entimi so ma until I am dead. Anase menhunu ade a minim ye ne se me do what obi video na me mai me video na me de ato ho na bie npa ko no kana asem teto bi kwa respond obi a is that say bi enti na nam do picture to me no respond na ono na asem na waka no wontimi mo enkyere wo mo because minim ye. So many people don't know if you nim the only pakona can. But they are everywhere on the social media, YouTube, so lying every present day. And I may respond to them every present day. To say the name may respond to them. May respond to them every present day of their lies and distortions.